Kahanyo Trap National Youth Front HNYF mentakasi kashitarik unailar hajar pulai kalawan yalam syakmat usen syar khamdej baun pensyai daladehi halor kajing syak keno baro shikata badai mau badawa pisah haka kerteng Kahanyo Trap National Liberation Council HNLC haba keren cekilat patai kubor nakaliang uba sen syar ulaong badai tang kajing syak pendon kambakla hanu yaka kerteng jong u Usen syar ulaong, ba dan kanu kajingnya day bat uchairman barim ke HNLC uba Julius Dorphang, bat ulaya tuuru ba ula dep pentip syaki pulit halor kani kajing syak penbut nam jong u. Nakaliang uba kersyan kemdej, uba day uham menjong uba sen syar, ulaong ba nakayeng ki kentat ya kajing keno, bat kentu ya ki bor pulit, pantuet kamklo ya ki badon ketiban penbut nam ya kerteng usen syar. Nakalian kat Chelsea pada pensyai kemudian mentang kemudian kiti bat syua minyak sepat batai ini kini isu ni hoi menem lawan ni ba sensya kendai mai lawan ko office ni menikedu ini bagila wan syakmat pensyai lor kata kaji kabami kateng juki bandawa bisa keleng ki beriu nakalian juni bersengrut ina ada meeting la ada keren di office pakai ga bukwa ban snutu depan hadu kanu ide shisane ide ni tai ba le ini kam nakalian ka juni bersen ni IT fit press ki media ban beli baru kai ga ban lasha keno ada ga shisane ga shisane Kaya pa di ba penlong bahkan mi ibet ni kerteng jong pi umdai tang sisien na arsien bon sien kami ke kerteng jong pi bat rengkap katu ka dimang nut ka badan ya ka letterhead jong ka channel si kaya pa penlong pat ban mi kata ya kata ngar ngamtip mah balik kuno kami kerteng jong ka badan kam ngai atas isu pa iya dengan kamu tadi ka ba kam kaya ka ba spite ki bere ko suka yo mah jadi jong kam ka apa ko tengala ka kuliah pokok kebapak la desa te kutahi marmar ka tuga jukasi kala lemi chiki kuliah te ngamtik nakatawa yu baka mishimi kamu nakalian juga ngalamun ngala IT ya kuliah ngala li file ka FIR ngalamun kanun pausu te ngala susah te menit bat janmit kutahi te kala pau yang ngala ibe ka ki besar korma te ngala kapat kadang penunur hi ngaru nakai kata bidai syan am kenjabah yang bidan kajing itu itau bat ba Julius kalau bukan ni mendai dapat di Pak Julius apa kalau kemudian Mia tadi Islam nak sulitan ini nak sulitan kali bah macam Islam hadir bagi Fiksa ini harus fiksa ini sah apa lama-lama Sumarjan Senang. Am kebaling go apat bakini ki bere ba kenno e pi dai ba file complaint pi ba pha e press release am kitep ki kaja kasa jong pi ki ong pi ba ki pha ro ba tidur jong pi kan ur kom ki yo ban access le ta ki dor kan ur kom kin pun tho bari aklem daw ki keteng jong pi pila ban matai ni yo bidon i e khammen suwa ne bat no pila ban matai ni anu pi ga wai ka cuma kadang re nanam don ta apa san stan te ka ayu ka tapi pule bahaya ka ku ba dadu ba ka sedang mi kan nomor kabami dunia kalan arjar aku kapur daw ni te long nanta mensua lapor ba kami ko kemai katu lapor mobar idon itai yang renjar ba to apa ko te menta i don story be ni hadin ba kami story ni ba sambal wala te mensua kadai khasalla menta kana ki syaka atola tak hantar mila suatu bahkan dia panggi khubur bakal kasda kami menjadi bagi untuk tambah ke SNC tambah ki begini ki sistem barial ngamdan jinga dei oh 14 nakalian jauh prima hadir pipi dia yo itu kelami pada website yang tidak syai kan ni kerja keran pi bagi pulit mo itu kong yang berhasil ko bisa kemudian berprinsip kalau kita berpercaya ini bahkan bagi pak macam di mana lo kinum siu buat ada di bagi pak bar kinum satu bakal ada. Fina kalian berjungi
nga balik kung hapon sakmat o may fi kawan po kay email yung rupang balapun yang ada rupang lalu step kami keteng yung fi badon jadi siya tawa bisa ibe ikong basa mai bat ka nimla pan tip kita ikong namar ke keteng no ikon pensya ire ka jadi ikon mata ire sumi ikong ta po ga rupang menin tinakalian ko jungi kami pat so ba kata ka jendwa bisa ro kalong ba kami keteng jungi hindi mo bat muli tak kataru bat gaji dua pisang tu gaji kena kalau sekali kami detail sana puli tu nampun marba kadang ke om gaji rambut mata kadang ke pisang tu om berkelasi mo tina kalian kecumi ilong ikwa kan kita gibri ba syale tu kata pi kinwan chmat mo kalian gaji ting kalian gaji sini nama om syai bit baka HLC kada om syai te bakam dan bentar ada bentar mener malah lebihkan bahasa don di om bet bana kalian kat channel si kamdan menta bat na kalian kat channel si ru ndi tangan ni kam ka cukup no tahannya dan kalian juga channel si ru kan yai devi kan yai wadi lamar bar kumdi mami tan kerteng jogi dan don ka to kan kerteng mami tina kalian juga channel F ku min wadi kita tikinu kinu basya tawa pisana kalian ka jogi besen na kikwa ka jingarap kimdei bantin kimdei bansmi mangin hapan yang baik ke tahi ban wadi kita ki video bodon kiti nang isma nama kita yang kelas siuru kiki di mana syahmat ni nama kecing nama bisa tentang apa yang propose itu nama citi nama ba kemudian director kolektor kolek baik director nak kiki beri undang bagi citi tentang kemudian rugi tip kumno kami ekor panjang ni besar HNF ya yang bantu buat email jom lupa setiap kita tindak kalian jungi menila sim ke responsibility banwan kita diberi ini beri bos menepat ini diberi lawan syahmat lawan profesi ini dan kalian kata debat pensyai itu juga taruh nomor beli tak taruh lah phone ini bagi vice chairman juga channel si baman bagi kita ekran dia ke phone lembaga phone di Macedon tindak kalian kecumi ni melak masuk khusyuk kayak mana dawa ya kan dia bisa iman iri lah tay ngil gidon ki bahiyeng basam kin men para juni ti filam kali khamhas ya ka ega ba day na ro day nagi bahiyeng basam juni ba one thing yang ni first crop kali ni kalau ba with confidence bau ni udah osnam juni para juna usinchar kunde kumbala serius ka kapten jumu ba udah betah ini di ba belum bisa nani nate kapengam persit agak iblang salam kita perjulan ni bayi ngasam juga ba perjulan ketiga kita kita pada aku kalian mas nyo itu ko bani balami apa ngopor marmar ni ngilale chaka board di police department bani la fine ga FIR tenaga police ro kila simkia tabala ki angin threat ya kini diberi ba misi se ka tengjo para jepi Tingimut kalau thanda ka kam tengi keman chuchen sia press club ni pe ni la shu snap cham to singa sni tetang hadin betu ka mesi hakini kiniat sni kami dia ka kubor ba kalau threat so ka channel si yang sinjar kumle temenin la me ka kubor la perngam so ka ne ka singa chwa ya yo sinjar kumle tengi le ki bhai nge la sukru patani ka abjima ya ta sinjar kumle lese udan kiti kiti ndek kini kalau abjima, tapi jin sukian ni dari dulu ni lafu ni terus dan juga HNYF sabda belak, ni lalek hari bagi lagu dulu jauh sabda untuk, tapi dari jin sosialnya lagi, ni lakukan part ke jingiram lagi, bagian ngirapan pensai lagi kini kalau kubur sikit baik, bau ni usia kumde datang ke jin siap misius ke kenteng kejumu, batundan pentah ini kita kibar. Prinsip bagi jingga bisa kan bilang kesalahan. Tapi kunjuru ni lagi yang dibahaying idam dia jika pat yang polis department berubah kintuat kaplo ya kini diberi misius ya kerteng tu usin cat pundai. Nama apa? Kini kita ada yang bilang kesalahan berkawan rajin maru yang ingin kesalahan.